Assalamualaikum Cina Dalun. Puapa? Nyo kalun tup dro bek deh ne le urung drone ne. Kena urung drone ne tetot lun. Yang kalau lun ju alamat pi hana toto halim pap palih kilo. Behe ba Facebook telun ju alamat musaboh ke tanto. Kapakat gure-gure ke, kapakat densus lepa-lepa lom. Tamah lom rider, tamah lom kopasus kajak ulawung yo. Bah, jak lu pakat gure-gure, pakat bang-bang mudi mesra yang nanggap ulama, ne pakat. Ya, ne pakat. Ilung yo ku kurung drone ne. Sebab lung yo. Ke binatang-binatang lah na tilah purite-purite selam na fe. Mube ukai ya. Hana temakut. Hana gundah, hana pernah goyang lom hati lung nyo. Tubuh lung nyo belum pernah goyang. Bah, bener tu pulih urung drone. Ya. Bahpi orang drone nu tenak lung, nu hina un si lun, nu hujah keluarga lung, berang kapu je nu pegah. Namun lung hana pernah bengeh kurung drone. Yang lun bengeh ke bang mudi mesra yang kelih ke bawah fitnah bak media. Ya, nyukon memang lung lung ya pegah banyak banyak nang bercudan. Ya lit mai tebo-tebo di putih-putih silam na fe. Ya lit ma kudi saboh na pule lung hargai putih-putih selam na fe. Putih pulau-pulau iman ya. Tukar iman ngon pulsa. Ngepulsa apa ikan? Panam dah pu pi pasai ni siap palihnya. Pulus hai. Tukar iman ngon pulus. Proposal bertebai. Pu bertauhid. Bertauhid pukul mo. Gaduh pengen masyarakat Aceh. Gaduh pahala yang riba. Gaduh pu wajib yang syirik. Pu ulama lagi bui dum ulama. Kabih mentaboh do penguasa zalim dum ulama palih. Haram jada. Memang lah lebih mulia kafe yang soleh, yang God akai, ya, lebih God mulia kafe yang God akai ketimbang Islam munafik. Panen dah apa yo bule dengku. Payo ngelui nyo, payo kalimah lui nyo. Panen apa yo bu. Ci pramele dia nak di hei anu murid abu mudi dia becut. Tak hawa aku nak tenak. Itu nak mak ke awaknya. Tak beli. Dah. Oka cipakat hei kru le dia. Aku hei kru lon tu kagado. Lon hei kru parah tak kru lon mana ya turi. Ubena ya gitu lama zalim janji ikoh. Yang lagi abu mudi mesra yang kawajib koh. Yang menyota kebah akidah bangsa Aceh mutamah hancu. Hana kekal tengok khayul masa. Guna depu becut. Yang kon ulama. Yang dong bak pintu penguasa zalim yang kon ulama. Namu pong. Nah yang dong itu panggung lom ajak masyarakat untuk memilih. Pu milih mag. Macam kau ulama jino. Nah kelam jangan mencatut nama ulama. Pu jangan mencatut nama ulama. Anu di ketua DPR. Ketua DPD halam dah dupu ketua adu. Man pegah hati yang poh bangsa, yang poh ulama Aceh nyo. Bangsa Aceh fakon je poh. Kena ulama Aceh lagi bui du muka. Bah. Leh damai muyung saboh hali ulama. Mengsaboh mesidro hanjit tak pakai le ke ulama. Demi Allah lung pegahnyo. Bah, hana dusta. Lon lempah ya lon hujah ulama. Karena ulama nyan warisatul anbiya. Hanjit sembarangan teh hujah-hujah le kita manusia kita pu duduk tetan depu. Mu kitab masailai hana tamat terkadang. Tapi long behe. Ya, behe ku tenak karena na bukti. Pakang ngon you nonton you dia. Be hana nonton tega video.
karamen tu kaji terpasal baik tu kaji tasirang lah Abu Mudi pokoknya media kalinya akan ditebit lah media baru kalinya. InsyaAllah baik yo nurun drone bah. Tapi bertegur-tegur tak. Penguasa zalim, ulama zalim, pemimpin zalim, jaitat kalahi saudara merdua. Bah, bertegur-tegur becut. Long bahapi nanggap le urung drone Wahabi, Syiah, Yahudi, kafir Nasrani, nyojeh, berang kapujit. Tapi lun pujuk dro ba Allah. Yang lun lawanyo yang lon lawannya Syiah laknat tilah jaitat ka dia Aceh. Termasuk Abu Mudi. Urung pajuh bantuan dari ketua Syiah Bashar Assad. Aci tanyong fiat ba Abu Mudi mesra. Sehingga tahun 2015 Abu Mudi geundang Imam Thonanan Imam Suriah nyan Mufti Adnan. Nyan Mufti Adnan nyan urang Syiah dari Suriah. Maka Abu Mudi mesra geterimong fatwa nyan, fatwa untuk menjelekkan daulah khilafah nak fatwa Imam Syiah. Karena gure urang undang Imam Syiah. Jadi segolong geundang awal ge kopeng bak ketua Syiah Bashar Assad. Yang musibah gempa berusaha saudara mutuah, musibah gempa berusaha yang menjatuhkan daerah Mudi mesranya, nyan kon musibah. Nyan kutuk Allah benar depu. Kutuk Allah. Kage pesampo ke daerah kufar laknat tilahnya. Nyan daerah nyan rukuk di Peharum, tapi kantin di Mekat. Di puka kedai rokok, di Mekat rokok. Menyo mi gelas duanya hanapa ya dua rokok. Hana harum. Menyo ke gelas 8 ke gelas 12 nyan harum le. Nyan halal bin halal. Mana je kebut ceram dua. Nyo pilpres kata. Truk gepu wajib pilpres. Gepu wajib pilpres hai saudara mutuah ya subhanallah. Hantom pernah ta dengar ba inda tu tehkon. Bak ulama lain ci gepu harum pilpres nyan ya subhanallah. Pakon ulama jino gepu hala gepu wajib bahkan. Pakon gepu wajib. Pakon ya subhanallah. Ya Allah ya Tuhan lu. Riba riba gepu hala. Kredit gepu hala bagian-bagian riba kop riba nyan gekih berjut ke hala. Padahal tujuan untuk memudahkan masyarakat Aceh. Nyan tujuan. Tapi hanapa dia acok nyan kesimpulan sedaram tuah. Total harum riba. Harum. Nyan ulama-ulama yang pahala riba, yang wajib, yang kesyirikan tahun pilpres nyan bunuh depu. Nyan ulama yo kemati. Yang perti ulama dong bak pintu penguasa harap tahta bujai. Harta bula. Sanjungan bak pemerintah bak penguasa bujai. Yang kau lama. Ikan mentang nyai lu.